Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allazi yahdina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabin alim. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Maha sucilah Allah dari segala sifat kekurangan. Maha mulialah Dia melebihi kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Serta maha pemurahlah Dia dengan limpahan kasih, curahan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Sehingga Alhamdulillah ilal nayyiwi utuma barakai pada angkamanaki madapudepungan dalam rangka untuk melaksanakan salat berjamaah maghrib yang alhamdulillah imun rinna sempajib berjamaah pada angkamanaki tudang untuk mendengarkan tausiah ceramah yang insyaallah ritujun nayyiwi ceramai angkan-angkan rampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datu-daki sesaat untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama pada pandai launa narikong kaki masum pajas sunnah 40 rakaat. Hadis ini meskipun hadisnya lemah, malam mawina dengan regrut tayibi hadis ini yakia situng-tungan na yene tulun naramping ki an regruta memuari pada angkamanaki maka cuirwi ritungka angka ceramah-ceramah agama. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita insyaallah kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah. Sebuah model doa salawat narik kutulibak kulikulingi malak dai natarima puang Allah Ta'ala jaru dua salawat biasa disebut dengan salawat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an-nabiyil ummi. Yiwi dua madari napak kulikuling yaru tepan ritanta nasabaritui pagangkan na yaru tepan ritanta namak kawali nasaba napak kulikuling yebi dua salawat riasing salawat al-ummi. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, ewon na hubungi ka alena pangaji maka dewi Pak Ustaz angka kesempatan untuk membawakan pengajian. Maka daga bah insyaallah walina nase di makobi tuli insyaallah kurang pengang insyaallah saya siap padahal pun nak mani wungkah aku pari-pari tapi saya insyaallah akan usahakan nasabah alina makobi apalagi makadewi nasim Pak Ustaz boleh kak mak jalah nasing may gay kabali nasing utik ke maka nakawa tulo na baca ka pa doan na ye pa aji dua syukur insyaallah natambay nga kipapidalit ka buang Allah Ta'ala na rin syukur kini. Maka saya teringat dengan salah satu doa yang bisa kita temukan di dalam surah Al-Mu'minun. Doa na pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Rabbin surni
bima kazzabuni. Ayat ke-26 napa ibaca si Pak Gangkana ayat 28 maka disi dua-duan na pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Madar melo kalici ko yeru dua-dua siwali nasabaan kamilu pada ye. Tapi insya-Allah malam ini saya akan menjelaskan doanya Nabiullah Nuh alaihi salam. Kenapa? Nasabak ibi pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Yaring umur aku puang Allah Ta'ala. Tikko lampik na umur na. Umurnya 950 tahun. Wah. Tentu aku tanaman ki. Maka aga kira-kira yeru rahasiana. Pagangkan na pangulutan Nabiullah Nuh. Ipalampiri umur na aku puang Allah Ta'ala. Ternyata maka David menceritakan Nabi Nuh dipanjangkan umurnya oleh Allah gara-gara asukurukenna aku puang Allah Ta'ala. Ya natu yirampewi aku ritujun aku rangi surah Al-Isra. Nabi Nuh itallai aku puang Allah Ta'ala innahu kana abdan syakura. Majibunna nasing yaitu pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam kana abdan syakura. Ya naritu atanna puang Allah Ta'ala napun naiwi ya rosipa maraja sukuru Dua-dua na pangulutan Nabiullah Nuh lebih banyak menggunakan kata Alhamdulillah. Dua-dua surga. Jadi itu dua-dua na tawi aku surga na puang Allah Ta'ala. Alhamdulillah mana tu dua-dua na. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu dua-dua na nasang isa surugai subhanakallahumma. Ipamulay si bawa subhanallah. May gangi nasang subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Lalu kemudian penghormatannya di dalam syurga salam. Salamun alaikum, salamu alaikum, assalamu alaikum, salamu alaikum. Wa akhiru da'wahum yaitu nasib pacapurna dua-duan nasin isi surugai anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yaitu pangulutan Nabiullah Nuh Bapak Ibu sekalian. Yaringi umur melampik ke puang Allah Ta'ala gara-gara duanna. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Doa makan dimulai dengan Allahumma barik, ditutup dengan Alhamdulillahilladzi at'amana. Ternyata itu Alhamdulillahilladzi at'amana. Dua-duan na pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi pakai biru Alhamdulillah tak Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah mabila tu lasai nariki umur malampe puang Allah Ta'ala. Yamitu tasedim masusah-susah ki nariku malampe umurue na yakia malasalasa ki. Tapi nariku mak japa-japa ki nariki japa-japa puang Allah Ta'ala na malampe tu yaitu umurue yana tu aset na yaitu pabirina puang Allah Ta'ala. Maka perbanyaklah membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di ibaca bawangi. Tapi paterui matama aku hati. Nasabak yeruya sini syukur. Di nakubawa mitimui. Tapi juga syukur itu harus sampai di dalam hati kita. Napa ibadu pabiyaru asyukuru kengi. Dengan lebih banyak melaksanakan ibadah. Ya natu dua-duan na nabita. Alhamdulillahi. Agar dua-duan na Pak? Agar dua-duan na. Alhamdulillahilladzi. Kira-kira agar dua-duan na. Angka bising.
Ya rumah kadai segala puji bagi Allah yang atas segala nikmat-nikmatnya menyempurnakan kesolehan. Angkat dulu baca ya doang ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ye dua-dua nabi ta magalola te bakoli-koling ye. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmat-nikmatnya tatimmu shalihat. Napa suku iru kesalihannya. Pada badanna nariki papidali puang Allah Ta'ala tambah maigi iru papidali tambah suku iru ibadah. Angka tu tahu nariku yaring papidali ku puang Allah Ta'ala masulangi berjamaah. Tambah maiga yaring papidali ita patut dengi ku masjid. Aku makadanya jus manase mapala kana si bali tekulupunan nasi pa ustad. Sikoy kilo. Ternyata nasa bayari pa pidali ko buang Allah Ta'ala wasing makadadi iga kana sa usap-asap pa yun na makadakigi. Ternyata sisunda pura masampaji tawi tapangkay. Assalamualaikum Pak Ustaz. Makadaka alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Ternyata dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tatimmu shalihat suku iru kesalihanna. Ibadah-ibadahnya semakin terpelihara, bahkan ibu nak papi dan lee pada saat ketika diberikan kepada keluarganya sabai najru keluarga-keluargana nama gelo ibadana semakin rajin beribadah gara-gara nikmat yang diberikan oleh Allah. Tentu ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, diberikan nikmat yang banyak, akan tetapi nikmat-nikmat itu semakin menyempurnakan kesolehan kita. Inilah rahasianya Nabi Nuh sampai diberikan umur yang panjang. 950 tahun. Nah ya kia, namun maraja syukur ya rupang ulutan Nabiullah Nuh alaihi salam, tetap diuji, aku puang Allah Ta'ala. Tetap diuji oleh Allah. Angkan-angkai suruh biku puang Allah Ta'ala mibu kapala lopi. Isuruh mibu lopi lupo. Na yaki yeru tui mibu ilopi gara-gara yeru kaumna mengingkari dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dine milu maka cuiriwi dakwah na pangulutan Nabiullah Nuh. Nasa baca riwayat sekitar 40 pasang saja orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Berarti makadaki arwami puluna atau makaciri biru dakwana pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. 40 makunri, 40 tuburani. Wah, koi bilang-bilang ni kita nama dakwah pangulutan Nabiullah Nuh magin arwami puluna makaciri bidakwana 950 tahun umurnya. Maka dani bawang 900 tahun Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah. Berarti nariko ibagi biar 20 kira-kira siaga ruwa palulungan na pak. Kira-kira kumilok bilang lebih pi 20 tahun napa si runtuh tahu milu maka cuy aku pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Hebati nama dakwah. Ita nama dakwah tapi ketika dikalkulasi 20 tahun napa si lolongan tahu maka damilu maka cuy pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi bahayalah detui kaum na pangulutan Nabiullah Nuh sangat mengingkari. Jangankan istrinya, anaknya pun di namilu maka cuy aku pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Siap wi dakwah. Yana tukok orangnya madari irampi. Imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Ipasidepi.
Yaru benena pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam pasidepai. Benena pangulutan Nabiullah Lut alaihi salam. Pada bisi pana di namilu magkacir milakin. Ang katumakkunray, dia hidup dengan orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Dia na tu peri buang Allah Ta'ala. Tapi iru malak dia na tu peri buang Allah Ta'ala, iru nak lapu bene. Malak dia na tu peri buang Allah Ta'ala. Istrinya Fir'aun. Jadi engkau tu makunrai, dua makunrai, si bola winabiye, na yakia dia na milo makkacuir winabiye. Benena pangulutan Nabiullah Nuh, si bawah benena pangulutan Nabiullah Lut. Ang katumak kunrewi, si bola wi kapiri, na yakia tekku tepek na aku buang Allah Ta'ala. Malamulak na itu tepek na aku buang Allah Ta'ala. Istrinya Fir'aun, Asia. Coba negara. Jadi ini, jaka memang kadaki ustaz ni na yakia. Ini dalam masalah salah matu iru benita. Perlu tu kapang iperhatikan. Nah sebab ang kecunto nariki puang Allah Ta'ala. Ya kami makadaki imaki. Kenapa? Makadaki magelo-gelo ni matu iru benita. Hati-hati. Sedangkan istrinya saja Nabi. Si bola binabita na yakia. Di nakaciriwi. Lakain na dito nakaciriwi puang Allah Ta'ala. Maka saya kembalikan. Ternyata rahasianya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah syukur. Tapi meskipun demikian, karena umurnya panjang, malampe-lampe itu ujian na puang Allah Ta'ala. Istrinya tidak mau ikut, anaknya Kan'an tidak mau mengikuti dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Sampai suatu ketika Nabiullah Nuh alaihi salam iperintangi ke puang Allah Ta'ala, bebu lobi. Bebu ilobi aku copo na bulu'i. Aganasan yaru kauna. Jangan tungan ni nasen Nuh. Maginang katumaki bulobi aku cupo na bului. Magina bangsa-bangsa na rumilo iyak kacuiri itu jangan yaru. Maginang katumay bulobi ko cupo na bului. Karena Nabiullah Nuh alaihissalam dituduh sebagai orang gila, na yewon na kapiri, kaum na Nabiullah Nuh alaihi salam, tung ke esok, yo ke na jambangi ro lupi, na jambangi ro kapalai. Tapi ketika na jambangi ro kapalai, mariludungi pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Yene, won na wasingi dalam surah Al-Mu'minun. Rabbin surni bima kazzabun. Ipuang tatuluk kakasi bima kazzabuni, sebagaimana mereka telah mendustakanku, mendustakan agamamu, mendustakan aku, dan mendustakan engkau ya Allah. Maka dibat tafsiriwi bima yaglibuni tatuluk ka ipuang nasaba panggau kena miluk ka nasolangi, miluk ka nasolangi. Makruh betuan na patap seriwi. Apa yang terjadi? Wetunna purana jambangi rolopi. Mapedi buah-buahna. Mapedi buah-buahna. Ritung ke engkau tahu jambangi biru lopi. Mapedi si buah-buahna. Elesui malapur aku pangulutan Nabiullah Nuh. Wahai Nabi Allah Nuh, tadoa-doa kan nasing, sabah-sabah kinasing ibu buaku nasing makin apa dilak de ibu buaku. Idoa-doa isi ko pangulutan Nabiullah Nuh, pura si idoa-doa ni. Baja si padi buana, pak bajana, angka si jambang ya rulupi. Pura sena jambangi, bapak di si buana. Jadi yewi dua-duangi magelola de tu para kay. Rabbin surni bima kazzabuni.
Narikung ka tumilo magkasulah, seberapa besar caranya untuk merusak kita. Melo kinasulangi. Insya Allah, wa Allah Ta'ala balik ya tua gagih. Allah yang akan membalas dua-dua na pangulutan Nabiullah Nuh. Nasaba jambangi, aga yaring, padi buah-buah. Jambangi, padi buah-buah yaring. Rabbin surni bima kazzabuni. Alhasil, imon rin na iya gagay, ibun yarulupi. Makadiwi patapsiriwi, tapi ini cerita Israeliat, dito nagwa dito peri. Makada iru na sing ajun na lupi, aju jati, makada kabuah. Waju jati, ako tu kapas Sulawesi Selatan iyalan. Ang kariwaya na yaki makada malam-malam maye riwaya Ternyata yeru ajun na yeru dasar na yeru lupi makada wikuru riwaya aju jati. Makada ka ku aju jati degaga kota nara. Ditugaga ko Kalimantan. Tegi min jati pak. Aku may kampota yeru aju jati. Aku may kampota. Berarti belana yala yeru aju Maka din yeru riwayat meskipun riwayat itu lemah. Nabi Nuh dibantu oleh Aus bin Unuk. Yeru Aus bin Unuk nas itu tan reliu tan rina. Ya daru sapari pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam ajujati. Itu birngi pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam aku Aus bin Unuk. Sampai disebutkan di dalam riwayat watunna labu yerulinui Aus bin Unuk. Air itu hanya sampai di pusatnya. Labu mana nginase bulue na yakiro Aus aku bi posik na nase pakgang ke yeruai onrotan rin. Bahkan narikong kabale natikeng yeru balewi balelupoi ketika dia mau membakar ikan itu tanpa napain rin bawa makuhi. Aku mata soy na depe, aku mata soy. Tanpa matunus yeru balewi. Tapi ini ada yang mengatakan Syekh Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu adalah riwayatnya lemah dan itu adalah masuk dalam kategori cerita Israeliat. Yeru Aus bin Unuk onrotan rina nasing baik pagangkan nabi posi na nasing. Sampai dalam cerita Israeliat itu disebutkan maka da Yeru Aus bin Unuk ia panamati Nabi Musa maninasa rebay. Nabi Musa rebay. Itete bawa mataji na rebay. Taparebay nasing Yeru Aus bin Unuk nasaba Yeru watui makasolala deh bagangkan na dia nanti wafat pada masanya Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika saya baca itu, tapi lagi-lagi dia nawad din katendegang yagagay, yakisay nasaba makdi tupan ritata nasing ini adalah cerita Israeliat. Cerita Israeliat. Nah, waktu nabelo ni menre agkulupin na Yeru pangulutan Nabiullah Nuh alaihissalam. Aga na baca Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi lagapurur rahim. Tukumelo ki mangoto yini tabaca pa. Bismillahi majraha dengan menyebut nama Allah. Majraha wa Allah Ta'ala palulo ina sengilupi wa mursaha inna rabbi lagapurur rahim. Yang mengarungi dan membelah ombak itu. Wa Allah Ta'ala nasib pagidubi. Inna rabbi lagapurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku itu lagapurur rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Ia biasa tabaca na rekubilo ki menri ko kendaraan. Melo ki menri ko tuwi. Melo ki menri ko motoroi. Nasaba itu setengah na maka dinabita. Sebelum engkau naik di kendaraan, maka
Fasta'iz billah, berta'awuzlah, memohonlah pertolongan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nasabak di panasib wenrik tu mutan tonangi itu kendaraan-kendaraanmu. Angka nasi tonangi bi, angka najin nasi tonangi. Melok imita bi makada iro tonagi ngi naun roi setan. Melok imita pak. Bu. Kuma motor ki tapang kapule imonri malas-lesil larina. Maragi kira-kira papinadita. Nasik ka pangalina miro. Ule mo to nasing ipasilulong. Mapasilulong. Sakdan na miro motoruin ang kalinga tapabilo ni mapasilulong. Melo sikimitay pa. Rito yun na lampot silay. Kumalua iro lampot silay. Sina bawang ipaunro ya kata-katay paunro biyaro. Otoy yari ga motoroy. Nari kumaluat ni lampu hijau sudah menyala. Paunro rumui cede. Tangkalingan ni klasong e polimonri. Tadi apa klakson biasa yaitu klakson malampi. Itu iro klakson e. Artinya apa? Tedeng yaro sifat sak barai. Tedeng yaro sifat sak barai. Nari kong kaki ritujun de yaro nak kendaraan. Tingkat stresnya itu sangat tinggi pada saat ketika kita berada di atas kendaraan. Makanya Nabi dari dulu mengatakan, "Kumelo kinasi menri ko kendaraata," maka berta'awuzlah, memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Napabanca biru dua-duana pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam, bismillahi majraha wa bursaha inna rabbi lagafurur rahim. Apa yang terjadi? Ini nak bayangkan ya. Aku bawa tasi paitamu paput tanangi kurajaan aja rubumbangi. Ko masuk ni ru kapalai di dagaga put tanata ita. Maragi kira-kira rajaan aja rubumbangi. Dan di saat itu bisa kita bayangkan. Maka maragi kira-kira tanrina yeru bombangi watun nalabu yeru lidui. Nadigatu pakido yiwi lopi bagangkan na tupu yeru bombangi. Niga pakido yeru lopi bagangkan na tupu yeru bombangi. Magi ni kira-kira nariko yeru bombangi pole sampingi. Tak balen yeru lupin na pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Tapi natupu yeru bombangi. Bismillahi majraha. Puang Allah Ta'ala nase palulu inasing yeru lupi. Pagangkan natupu yeru bombangi. Tentu maka daki kira-kira marage yeru model lupin na pangulutan Nabiullah Nuh. Tentu maka daki macaca yeru capana. Niga kira-kira pak guru bi yeru pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam maka dan dari kome kilo bi macaca isapana. Nasa babilu inangula yeru bumbalupoy bumbatan riwi. Niga pak guru bi. Yene ona rahasiana. Bismillahi majraha wa bursaha inna rabbi lagafurur rahim. Maka bumi ini ditenggelamkan oleh Allah. Maka Dewi itu penderitaan tah. Aku sendiri riwayat. Maka di sekitar 150 hari bumi ini tenggelam. Berarti maka daki lebih-lebih ke apa? 4 bulan. Lebih 4 bulan. Angkat tu maka dana lebih 300
Tapi akademi bawang 150 bayi teko tanah labu yeru linui. Diga ga paita. Kapan ditenggelamkan bumi ini? Maka di tupan ritata pada saat Nabi Nuh berumur 600 tahun. Bah, anda ratu na tahu nguburu na. Anda ratu na tahu nguburu na. Nalabu yarulinoy. Dari mana informasinya? Angka-angka yeru Bani Israel makadewi. Wahai Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau engkau adalah Rasulnya Allah. Melu kami tawi. Maragawi sarantap. Pauto ipaimang. Atan na buang Allah Ta'ala yeru dingit caritawi makadapura labu linoy. Nasing pangulutan Nabiullah Isa jo kani may kasibawa. Pagangkana jo kawi nasapay unruna watunna. Ako ni unruna iki buru haman. Marilodongi ko buang Allah Ta'ala. Yaruya singi hamang anak na pangulutan Nabiullah Nuh alaihissalam. Marilodongi pangulutan Nabiullah Isa. Pagangkana tetong yaru haman. Tetong ikutanay. Maragami manginasi wat pun nalabu yaro linoy. Nasa we yatu kapala na nasa Nabiullah Nuh alaihi salam kapala na telutingka. Lantai pertama olok-olok, lantai kedua manusia 80 orang, lantai ketiga manuk-manuk. Ang kami nangka nasa bukan itay nasa yaro lupi makabola dan yaro agay pagangkan na. Maka dibuang Allah Ta'ala wahai Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kata ni winasing iko na yaro gajay. Waktu na nakata ni iko na yaro gajay. Maka lahirlah. Tapat jumpa yaro bawi. Yada ro bawi matu pacapu madang inasi jamban na nasi kolo-kolo. Itu disebutkan di dalam riwayat. Waktu na ipauto yaro haman. Maka pada saat terakhir. Purani ikutan na yaro haman. Maka di pangulutan Nabiullah Isa, wahai Haman, melumupi ka monronro nasi, ya kami melumupi monronro, utambay ka dua ngeso. Maka di Haman nasi, wahai Nabi Allah Isa, tapaliso na kunroko, taruh ni riak mati ka nasi, magi nasi, di na nasi, nguli minasing, mati kedua. Bituladan na nasi, ya kami lalan na nasi, yaro dua ngeso, lisus ka nasing, masigaw na di boleh pertanggungjawab kang iro lagi biasa rupura labay na si bay na siya mo na pertanggungjawab kaya ko yulo na po ang Allah Ta'ala nariko tatahan ba si nasi dua ngeso bay siya musika nasi pertanggungjawab kang tapamate na nasi. Kembalikan saya seperti sebelumnya. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah pagangkan na mati ni yunay lis pa imang mancajitana. Maka di saat di atas perahu. Maka ini pangulutan Nabiullah Nuh. Saman nawita. Milu ni capu nasi ngandri-andri. Makanan sudah mulai menipis. Maka berdoalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Najarwetui sebelum berdoa. Nasur jolok manuk-manuk yang kedua manuk-manuk nasur. Kasi yung kako julo sapa ja kamay ingka na po tanang. Angka na cepo bulu nasim paita. Diutuslah burung makadaki idi kau-kau. Yaro kau-kau na sabak magala luto kau-kau Luto kurbay sisan na taparunto ibake yaro kau-kau di nalalesu. Monro di kuro kau-kau di nalalesu. Maka Nabiullah Nuh alaihi salam pada perintah si yaro burung merpati agar basugi na kumakadaki burung merpati yaitu ko benri ko Makkah may ka tumanu-manu itu burung merpati ko sinase yo ka kumita alhasil masuk ni rumay si sandal leso tapa ang kadaw-daw na tiwiring pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam
maka dari Nabiullah Nuh alaihi salam, alhamdulillah ang kanapaita, ang kanaputtanan nasi paita, alhamdulillah. Lasuro sinasing asusi ko pa imang. Sisana masuk si paimang yaro manu-manu enasing burung merpati setelah keluar dia nang kadaleso maka dia ni pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam aman ni monro di corona sing runtutogen ni onron nasing dia nang kadaleso maka pada saat menuju ke sana ang kedua-duanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Apalagi? Apa kiwi? Kumata maki kubolata baca bi. Ye dua-duanya. Riwayat dari Ali bin Abi Talib narikumili matama kumasiji na baca ye dua-duanya. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Nabaca Pangulut Ali radhiyallahu anhu nari kumatami kumasiji setelah membaca doa masuk ke masjid nabaca yi dua-duanya. Maka di itu panritanta nari kumelo ki mabaraka bolata baca bi dua-duanya. Nari kumelo ki mabaraka ritujun na yaru jama-jamata baca bi dua-duanya nari kong katau balak dak makasulang aku ritujun na jeru jama-jamangi baca bi dua-duanya insyaallah di itu na makasulang yaru na malak di makasulang ritujun na jeru jama-jamangi nari ku baca bi Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzalin nari ku melok ijoka ya riki asalamakang aku buang Allah Ta'ala. Bahkan orang yang seperti ini insya Allah di nama lupu aku jokana nari kora baca yuyiwi dua-duangi napa rimon rinna datang baywi li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum umakdani allazi at'amahum pasu ililata lepa iyaru bibirnya dijilat allazi at'amahum lepa iyaru bibirnya pasu iyaru lilata supaya maricai baru lanjutkan sampai terakhirnya insyaallah di tamalupu aku jokata. Amatu mana begitu matu ye. Sama ubace pun na otu kelo masuk. Tanah podong katunu balena pajus. Lagi paji. Nasib Pak Ustaz boleh ka majala maiga nasib balik runtuh. Maka nagay mabaraka ka paji matu ye. Allah dia tamahum. Tapi itu tadi itu ya roh insyaallah ki yoga dari baca yi dua ayat anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin kemudian baca li ila fi Quraisy diberikan keamanan oleh Allah wa amanahum min khauf diberikan keamanan dari perasaan-perasaan takutnya narik kuna senabaca biya gage pada jeru narik kota baca biya aku bolata rumahnya aman digaga cicit ritu junda jeru boleh narik kota baca jeru dua-duanya insyaallah rumahnya tenang ya rupa pidan le na po Allah Taala mengalir masuk di rumah ta insyaallah jeru aku boleh tulan ajo kay tuana tamu-tamu berdatangan ketika kita membaca doa ini. Nah, sebab ia tu narik ko najo kay kituan apa? Najo kay ketika tamu mendatangi kita berarti rumah itu banyak rezekinya. Mega papidalit na tu bolay narik ko tulong ka tamu jo kay bi. Ang kapapasan na tumatuat na romeriolo. Yami turiya singina sa bola baraka
narik ko tulong may bumuateng, tuluman na sumuateng, macilakala de nasing iya tu si di mula narik ko, ilan na si sui di na makibuteng. Wah, maka ni yaro to nasing, minajan itu nasa ba ini parinuk kopi ki. Tapi betuan na nyaro gagay. Maksudnya itu rumah yang berberkah adalah rumah yang setiap saat didatangi oleh tamu di pajapajan na yaro tuanay jokay bolana nan nasungang ite. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah buat kita semua, terutama ditujun na yaro na bolata, keluarga-keluarga ta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atama di betul ka ba? 20 menit. Maka ada 20 menit, jauh pala. Sebelum saya menutup. Ya rupang gulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, magalak mapanre. Di Nabi Lumanre nareko, di kakatulalo, natahajang ijulo to eh. Ang kakatulalo. Sebaliking itu kapa, nareko di Lumanre, itu tu ijulo tanga. Kuli na matajang ijulo tau. Tajang ijulo nasi, kung katulalo nasi kobi. Napa di manre pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ang kanangka, yung kaya siya raywi anak na pangulutan Nabiullah Ismail alaihissalam. Letuk kurubolahan na pangulutan Nabiullah Ismail, kebetulan masuk pangulutan Nabiullah Ismail. Yang ada adalah istrinya, beda nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tamaki ambo, tama ni pangulutan Nabiullah Ibrahim. Si komi macurita na. Di na masuk yero inung-inungan na dito na masuk yero Andre-Andre. Mabisara bawa mi ibini na pangulutan Nabiullah Ismail alaihissalam. May tatuda-tuda pangulutan Nabiullah Ibrahim. Tapamakadi pangulutan Nabiullah Ibrahim. Tabi pala na, milo paramisin na, milo na leso nasing. Alhasil, iponchori caritay. Nasa matama di waktu ponchori caritay. Ketika Nabi Ismail kembali, maka nila po bene, wahai Nabi Allah Ismail, ang kebon na nasing yambo nasing siaraiki. Maka dah, jadi aga na tapanringan nasing dito gaga, tapanring nasa dito gaga. Ipainong nasa dito gaga. Jadi aga na nasing waktu na nasa melo leso, yaro bawang, napadagka, seliye tanggap mo. Agar nasa pagulutan Nabiullah Ismail, wahai istriku, tak ada pengeka. Ya tuon nak betuan na makada seliye tanggap mo nasing. Iko tu na masuk, selay nasa benemo. Selay benemo. Ganti istrimu. Itu bahasa kiasan. Maka di nasa selay tanggap mo, pada hakikatnya maksudnya itu, iko melo ipapaselengan. Maginangkang kay tumatuay na di mo diyang pangit. Coba bayangkan ini. Bagaimana agamanya Allah mengatur tentang ini. Jadi saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Mabaraka ibulay, mabaraka masjidta, mabaraka kampungi, dari kung kamanan di barakai insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dari langit dan juga rezeki-rezeki dari bumi. Saya akhiri, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.